Muraho neza nshuti bavandimwe mukomeje kudutega amatwi muri kumwe nanjye Iva kuri mikoro ya TVS nkagira ngo mbagezeho incamake y'amakuru avuga kuri iyi tariki ya 19 z'ukwa kabiri 2026. Amakuru yacu turahera muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ndetse no hirya no hino ku isi. Muri Kongo biravugwa yuko nanone intambara zigikomeje hagati ya M23 twirwaneho ndetse n'ingabo za leta mu duce twa Minembwe, bikavuga yuko iyi ntambara irimo itakarizamwo ibikoresho byinshi cyane ku ruhande rwa leta ndetse n'amadrone akomeye cyane ngo yifashishijwe muri iyo ntambara, ariko ngo akaba ariko abyara ubusa. Ubu rero imirwano ikaba nanone irimo yerekeza mu duce tugana mu majyepfo aja ku Musenyi. Hagati aho rero muri Kongo nanone biravugwa yuko indwara ya kolera mu duce tugenzurwa na M23 yarigize hafi ibyumweru bibiri yibasira abaturage mu gace ka Sange, ariko ubu bikavuga yuko umuryango wa Médecins Sans Frontières umaze kumenya uko wabyitwaramo ndetse no gufasha abaturage muri utwo duce ndetse no mu nkengero zaho. Tukiri nanone muri Kongo biravugwa yuko mu turere twa Rutshuru na Masisi bamaze kwakira umuhora wa Airtel, ni mu gihe hari hashize hasi ukwezi iyo mihora idakora ndetse abantu bari ahantu hatari amarezo sosiyo. Haro rero reka tugere nanone ikinshasa bivuga yuko Fayulu utavuga rumwe na leta nawe yagabweho ibitero, gusa n'ubu bakavuga yuko bataramenyekana abashoboye kumugabaho ibyo bitero. Gusa nanone muri Kongo nanone biravuga yuko hari abaturage ba Kongo bakomeje kwirukanwa muri Angola, ubwo bavuga yuko hagati y'umwaka wa 2025 ndetse n'uyu turimo 2026 hamaze kwirukanwa hafi abakongomani basaga 1,400 bakuwe muri Angola bakerekezwa mu gihugu cyabo nta bushake bwabo burimo. Reka rero tuve muri Kongo tugere mu gihugu cy'u Rwanda, aho havugwa imyitozo ndetse n'imisabanire myiza hagati y'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda na Uganda. Bikavuga yuko hagati aho izi ngabo zimaze kugira hafi iminsi 2 ziri mu gace ka Musanze barimo baganira mu biganiro bya gisirikare. Ibyo rero bakavuga yuko cyane bibanda mu gukomeza umutekano ndetse n'ubusabane hagati y'ibihugu byombi. Naho muri Kenya haravugwa yuko ubu hari ituze hagati y'abakozi ikibuga cy'indege, ubwo hari habaye imyigaragambyo ndetse yaje kononekaramo byinshi byatumye ingendo z'indege ndetse ingendo z'indege zihagarika. Gusa bakavuga yuko byasubiye gufata ituze naho bakongera kugenda uko bizari bisanzwe. Naho mu bijyanye n'umutekano biravuga yuko ingabo za Kenya ndetse n'ubutasi bwaho bashoboye kumenya aho inyeshyamba za Al-Shabaab zari zimaze kwihisha kugira ngo zizagabe ibitero mu mwanje w'ukwezi tugiye gutangira wa Ramazan. Bakavuga yuko rero izi ngabo za Kenya zashoboye gusenya ndetse no gufata bimwe mu ntwaro z'iyo muhari wari umaze guteganya kugira ngo uzagabe ibitero mu gihe ukwezi ko gusenga kw'abasilamu kuzoba kutangiye gutangira. Naho avugwa mu mahanga hagati ya Iran na Amerika nanone tension irakomeje, aho Iran yo igikomeje gutsimbarara ku ntego yayo, gusa ariko bikaba bivuga ko ishobora kuba yaremeye mu biganiro byabaye i Geneva kuwa kabiri ko ishobora kureka abagenzura ibya nucleaire bakagera mu gihugu cyabo kugira ngo babashe kubigenzura. Naho hagati y'aho ngaho Amerika yo ibona ko ntacyo Iran iri bubahereze, ubu ikaba ivuga yuko ubwato bwa kabiri bwayo bw'intambara bwa aircraft bushobora kugera muri icyo kirere cya Iran hagati aho ejo kuwa gatanu. Mu buryo ki ubu bavuga ko kuwa gatandatu ashobora kuba ibitero bya Amerika ku gihugu cya Iran. Hagati aho Israel nayo ikomeje kwitegurira intambara mu buryo ki nayo izashobora kwivanga na Amerika bakarasa kuri Iran mu gihe byaba bibaye ngombwa ko ibyo bitero biza gukorwa. Hagati aho kandi igihugu cya Israel kiravuga yuko nanone cyiteguye vice perezida wa hano kugira ngo azagere muri icyo gihugu kuri tariki ya 28. Murakoze rero mugire ibihe byiza.